Ovo će biti zanimljivo. Danas kad dižemo lokal patriotizam na veći nivo. Istarski poluotok, domovina svih časnih istarskih Hrvata u koje spadam i ja, Slovenaca, Italijana i drugih nacionalnih manjina. I samo da napomenem kako ovaj video radim isključivo za svoju dušu i kao scenarij alternativne povijesti budućnosti, tako reći edukacija kroz zabavu. Tako da samo jedna pouka se mora izvući iz ovega videa, a to je, hvala Bogu, časan Istrijan. Kako sam rekao, Istarski poluotok je mjesto prebogate povijesti, kulture i baštine, pa čak i ostavštine, i njega su osnovali naši prvi davni preci Histri, koji su bili ili ilirsko pleme, ili narod za sebe, ili pleme Tračana, ali najvažnije je da su oni prvi tvrdi Istrijani. Ako si došao do 5. razreda, znaš da su osnovali i svoj glavni grad Nezakci, odnosno Vizatje, koji se nalazio blizu današnjega Muntića, odnosno općine Ližnjan. Drevna Histrija je bila puno veća nego cijeli današnji Istarski poluotok i zalazila je sve do Austrije i Venecije, ali nije nikada osvojila Libunsku obalu, odnosno današnju Opatiju sa okolinom. Rimljani su ih kumpena, odnosno jedva osvojili, te postoji legenda kako je posljednji histarski kralj Epulon počinio suicid, odnosno samoubojstvo, probivši se mačem kako ga ne bi Rimljani uhvatili, odnosno kako bi se reklo kod nas, pošaje Varemengo. Također je važno napomenuti kako Histriju prvi put spominje na prvoj karti svijeta Hekatej Milećanin, poznati i prvi grčki kartograf. Osim ča se nalazi u našim srcima, ona obuhvaća i istočnu Jadransku obalu, te je i najveći poluotok Jadrana. Sveukupno, kompletan Istarski poluotok, koji se prostire u 3 države, prostire se na 3556 km², od čega je najveći dio u lijepoj našoj domovini Hrvatskoj, koji je podijeljen u 2 županije, to jest u Istarskoj županiji i Primorsko-goranskoj županiji. Najveći dio poluotoka upravo zauzima srcu nam draga Istarska županija, i to upravo 2813 km². Ostali manji dio Hrvatske Istre nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji, to jest od Učke preko Opatije do Kastva, i nerijetko se ubraja i predgrađe Rijeke, zbog kulturne povijesne znamenitosti i povezanosti. Ali tu sada se još zakompliciraju stvari ako uzmemo u obzir da je u doba Austro-Ugarske Habsburške monarhije tadašnja samoupravna jedinica Margrofovija Istra obuhvaćala i Krk i otok Susak, ali to nećemo ubrojiti ovu našu zamišljenu Istarsku republiku, da ne bi bilo kakovega kažina. Prije nego što se uputimo, odnosno indenjamo, kako bi se reklo kod nas, u ujedinjenje ovega, malo reći, raja na zemlji, jer samo anđeli znaju kako je u raju, moramo se prvo poznati njegovim granicama. Pa kad su mu te granice? Slušaj ovako, mladić, počinje od Miljskog poluotoka, odnosno Milje, to jest Muđa u Italiji, preko Piranskog zaljeva sve do Kastva i uvale Preluka kraj Voloskog. Također sa otocima Cresom i Lošinjom, a Krk smo imali samo u doba Margrofovije Istre, jer to su nam dali Habsburgovci, odnosno Austrijanci, pa čak i Trst, odnosno Triješte, zbog kulturno-povijesne povezanosti. Ali ni to nije sve, po nekim izvorima ubraja se i slovenska regija Kras i općina Ilirska Bistrica, što me uopće ne čudi, jer nama se himna zove Krasna zemljo, to jest zemlja koja je načinjena od krasa, odnosno krša. Tako da ćemo i Trst i Ilirsku Bistricu priključiti našoj istrijanskoj zamišljenoj republici. Ili monarhiji, ćemo se ben dogovoriti. Sve ovo što smo nabrojali znači da današnji Istarski poluotok, to jest kompletnu Istru, čini isključivo 3 države, jer se taj teritorij nalazi u 3 države. I kad bi Ujedinjena Republika Istra ugledala svjetlost dana, ona bi se prostirala na 4000 km², što bi bilo za mrvicu manje nego Margrofovija Istra,
to jest površina Margrofovje Istre u doba Habsburške monarhije, to jest Austro-Ugarske. I u svijetu bi bila 165. između Cape Verde, odnosno Zelenorotskih otoka, i Trindada i Tobaga. Također, važno je napomenuti da se Cres i Lošinj spominju u regionalnoj istarskoj himni, odnosno sva se Istra širom budi, Pula, Buzet, Lošinj, Cres. Tko bi najgore prošao, odnosno prohaja, to je spasa, kad bi se ovo zaista dogodilo? Prvenstveno Republika Hrvatska, naša domovina. Od Hrvatske bi se odcijepio veliki dio njenog teritorija i odcijepio bi se najveći i najnaseljeniji otok, a to je Cres. Hrvatska bi također izgubila veliki izvor prihoda od turizma i gospodarstva, a Slovenija bi izgubila kompletan izlaz na more. Talijani bi izgubili Muđu i Triješte, odnosno Trst, ali na to su navikli. Populacija, koliko bi Istarska republika brojila stanovnika? Otprilike kompletna Hrvatska Istra u obje županije broji oko 250.000, odnosno milijari stanovnika. Plus Cres koji nam se spominje u himni i Lošinj, to dojde oko 260.000 stanovnika. Ako brojimo i Krk, to jest Veju, odnosno Boduliju, lipi pozdrav za Boduliju, to dojde 269.700. Slovenski dio Istre je recimo oko 90.000 stanovnika ako brojimo i regiju Kras, odnosno Ilirsku Bistricu. U talijanskom dijelu imamo oko 20.000 stanovnika i plus, ako uračunamo i Trst, a bila bi grihota da ga ne ubrojimo, to je 200.000 stanovnika. Sveukupno, nova Istarska država brojila bi 579.699 stanovnika. I stanovništvo bi bilo u porastu, odnosno oko 150.000 više nego po posljednjem popisu Margrofovje Istre iz 1910. nad cijelim ovim teritorijem. Bili bi samo iza Ubave nam Crne Gore, a u Europi između Ubave nam Crne Gore i Malte. Ne samo Malte, nego Anke i Betona. Zamisli greš na Maltu da biš miša Maltu, a? A u svijetu po broju stanovnika Nova Istarska republika bila bi opet između Malte, ali ovoga puta i Betona, i Surinama. Etnički sastav, sad se držite za budante. Uglavnom, Istrijani bi bili svi, Bogu hvala. Ali to bi bila regionalna pripadnost, odnosno u ovemu slučaju državljanstvo. Ali s vremenom bi se valjda stvorio neki vid istrijanske nacije, ali to je danas u današnje vrijeme moderno, tako da niš me ne čudi. Imali bi 3 konstitutivna ravnopravna naroda, baš kako Bosna i Hercegovina. Uz to imali bi i 3 ravnopravna jezika, hrvatski, talijanski i slovenski, ali hrvatski bi isključivo bija na čakavskom narječju. Kao što sam reka, stvorila bi se nova Bosna i Hercegovina, nama srcu draga, ali samo malo uža. Zašto bismo imali 3 konstitutivna naroda, odnosno 3 ravnopravna naroda? Danas kao u Istarskoj županiji Hrvati čine većinu stanovništva i oni su dominantan narod u Istarskoj županiji. Bogu hvala da je tako, mi smo Istrani, Hrvati pravi, je tako. Ali u slovenskem dijelu Istre Slovenci su dominantni, kao ča su Talijani u talijanskem, koji su tu već dugi niz godina, da ne rečem i stoljeća. I njima bi se moralo dati jednaka prava, odnosno kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu, te i dominantnom narodu na temu prostoru. Slovenci u slovenskom dijelu Istre, Talijani u talijanskem dijelu Istre i Hrvati od Poreča do Brseča, kako bi rekla Vesna Nežić-Ružić, je tako? I tako bi se uglavnom podijelila i administracija, jer svaki narod bi bio dominantan u jednom predjelu naše lipe Istre. Također imala bi veliki broj nacionalnih manjina, po čemu je i danaska Istra bogata. Prvenstveno Srba, Albanaca, Bošnjaka, Crnogorci, uglavnom Perojskih, Roma i Istro-Rumunja. Sad jaziki, odnosno jezici, to jest zajki. Kako čo sam reka, imali bismo 3 ravnopravna jezika u školstvu, u sudstvu, u svim ustanovama i ta 3 jezika bi bili službeni. I sa dvojezičnosti bi pošli na trojezičnost. Hrvatski bi i dalje ostao dominantan, ali isključivo čakavsko narječje. Zatim bi išli slovenski i talijanski, iako je danas talijanski više prisutan na ovemu prostoru zbog dvojezičnosti. A manjinski jezici bili bi srpski, albanski, bosanski, odnosno bošnjački, crnogorski, istrorumuljski, ištroveneto i istriotski. Brzo samo religija, jer etnički sastav i jeziki mi nisu dovoljno
znaš, kontroverzni. Istra bi uglavnom bila katolička država Deus Vult. Odmah pokle bi imali pravoslavnu vjeru i muslimansku, odnosno islam. Također bi imali veliki broj ateista od nekadašnjega komunizma, a i radi modernih vremena. Te ako gledamo i posljednji popis, dosta njih se nije izjasnilo po pitanju vjere. Sada jedno malo da odahnemo. Istrijanski gradovi. Koji bi bili najveći gradovi u ovoj novoj državi? Trst, odnosno Triješte, bi bija najveći grad, ali ne i glavni, nego bi to osta naš lipi i dragi Pazin, naš srce Istre i od vajka važan za nas i čuva nam rodni kraj, je tako. Te je jedan od najstarijih gradova i vajka bija važan za našu istarsku i hrvatsku povijest, pogotovo za vrijeme Pazinske grofovije, a danas kaj središte administracije Istarske županije. Drugi najveći grad bi bija Pula, pa onda imamo Kopar, odnosno Kapod i Istrija, Poreč, Opatija, Rovinj, Buzet i Piran, odnosno Opatija, ali po domaći je Opatija. Ekonomiju nema šanse sada da zbrajam jer za tako ništo mi se ne da. Ali bili bi uglavnom bogati za svoje standarde i živjeli bi od turizma i gospodarstva. A čas se tiče vojske, to i nije tako važno, tako da imali bi je tek toliko, nas bi čuva Bog. Zaključak, ča bi bilo kad bi bilo, ja od ovega niš ne propagiram, ovo je samo vježba za mozak, kako da ti rečem, da predstavim i rodni kraj i rodno misto, ali da i ništo navadim narod i da se malo zabavimo u ovim svim stvarima alternativne povijesti, budućnosti i sa svim tim aspektima, kapiš ti meni? Istri je prije svega matica Hrvatska od vajka bila, ali i manjem dijelu joj je matica i Slovenija i Italija. Ali makar je meni bilo lipo dok sam ovo dela, tako da, hvala svima koji su ovo pratili, možeš donirati koji dukat, dinar, marku, krunu, čak god češ imaš na Patreonu, zaprati moj stari kanal Destić, tamo ću opet snimat, i udri koji subscribe, podijeli sa prijateljima u video, sa materom, sa ocom, sa unukima, sa nevodom, i sa drugom rodbinom, je tako? Sa drugim zrmanima. Kako bi se reklo kod nas, nemojte mi čas zamiriti. Ala Bog daj i aure vam ona mi, have a nice day.